Welcome back, everybody. Today we're going to listen to a story in Afrikaans. Edna speel tennis. That means Edna plays tennis. Maats, sit nou mooi regop en luister mooi na die storie. Edna speel tennis. Edna hou daarvan om buite te speel. Eendag gee haar ma vir haar 'n blou raket en 'n helder geel tennisbal. "Kom ons speel tennis," sê haar ma. Edna is baie opgewonde. Sy het nog nooit tennis gespeel nie. Hulle stap na die tennisbaan by die park. Mamma wys vir Edna hoe om die raket vas te hou en die bal oor die net te slaan. Edna sukkel, maar sy probeer weer. Sy hou die bal mooi dop. Daar slaan sy die bal oor die net. "Ek hou van tennis, mamma," sê sy. Mamma sê, "Jy doen goed. Môre kan ons weer kom speel." Edna is baie opgewonde. I hope you enjoyed the story as much as I did. Now, let us see if we can answer some questions. I hope you really listened carefully. Maatjies, ek hoop julle het die storie baie geniet. Kom ons kyk of ons 'n paar vrae kan beantwoord. Wat is die titel? Is dit Edna speel tennis? Mamma speel tennis? Of Boetie speel tennis? Jy's reg, dis Edna speel tennis. Wat is die meisie se naam? Is dit Sari, Emma of Edna? Ja, haar naam is Edna. Wie gee vir Edna 'n raket? Is dit ouma, mamma of pappa? Ja, dit was mamma. Ai maats, julle is darm baie slim. Ek sien julle het baie mooi geluister. Well done, everybody. I see that you listened very carefully. Kom ons kyk hoeveel vrae jy nog kan beantwoord. Let's see how many more questions you can answer correctly. Here we go. Was Edna opgewonde om tennis te speel? Ja of nee? Ja, sy was baie opgewonde. Waar is die tennisbaan? Is dit by die winkel, op die plaas of by die park?
Ja, dit is by die park. Wat speel Edna? Is dit tennis, netbal of hokkie? Ja, Edna speel tennis. Gaan Edna weer tennis speel? Ja of nee? Ja, Edna gaan môre weer tennis speel. Maatjies, baie dankie dat julle so mooi geluister het na die storie. Ek hoop julle het dit baie geniet. I hope you really enjoyed the story, and I'm sure you could answer all the questions correctly. Next time we will do another story. So I hope you are looking forward to that. And remember to subscribe to my channel so that you don't miss out on any future educational videos. Dankie maats, julle het so mooi geluister. Tot volgende keer, totsiens.